Mamema akwaba embra GCN page so. Midinde Mame Bochua. Subscribe to our channel. Near bell neso. Na obenya notification wo dwumadia yediwo. Channel yesu nyina. Yo adafo. Ghana fu binom na wabekeka waadwen akire owura Alantramanten. Oye Honorable Alantramanten, Minister for Trade and Industry. Na dafo say ebekaya. Oye Alantramanten, Minister for Trade and Industry. Eye mfe nan a otwemu koi. Ewo NPP amanyoko no mu no. Honorable Alantramanten, ono na oye Minister for Trade and Industry. Ena afin so osan corporate dam dibre no ena wasan so wenya Minister for Trade and Industry. Na eyi na woko war ceremony wakoye sworn in ceremony no wo wie no ena owura Alantramanten obetro de to ni Facebook page so na okachre Ghana fu nyina de ono Alantramanten ne tax a owo do oye o perform ewo Ghana hanom no onenye de obe create job na eyi na onamdo ena Ghana fu binom wa bekeka wa adwen wada akire Honorable Alantramanten de owura Alantramanten Ghana heya na yewo ena 4 years ago ebeye Minister of Trade and Industry ena entum create job kumpo anfa Ghana youth ena youth ni yeni nemu dama na afi 4 years ni nyinara okwa ewie afi nso wa ma 4 years asanso ede u position na ama na esanso abeka akire Ghana for de awu tax nye de create job owura Alantramanten na wa epede ekire den wa Ghana ha den epede ekire dabi youth ni yepede yehu de den ya na epede eje ansana e create jobs ama Ghana ana yensanso yentsena hobie ma 2024 na eba beye president ansana e create jobs no id ama Ghana youth for anam eyinyi insembise bia Ghana fu binom woba bisa owura Alantramanten ewo ni Facebook page asema otro de to hode ono opede ne tax opede oye wa Ghana hanom ne de obe create job no Ghana fu binom na la wonte na ase inti wa bekeka wa adwen wada achen inti onamdamma owura bia nidinde Eric Ata obekeka na adwen yie pa ode kire no na adofo moma yentie nsem na owura Eric Ata okan ewo ye Honorable Alantramanten ni page no comment ase. Ose, and why haven't the job been created? Must you be a president before? What at all do you want to bring on board that we have to vote for you to become president before you deliver that? We thought Akufo-Addo could kill corruption, but corruption is killing him. Spare us, Mr. Alan. Wenyi insembia oye owura Eric Ata. Otroy ewo yenra Alantramanten asem na obekan no na ase. Mese sorabo foto nyum de bise. Hallelujah wasroho. Nanado wasroho. Hey, Nanado. We are champion wate. Oman Ghana shawa nka yebe den. Entia na ballot paper Nanado da number 1 no. We win we mempre won number 1 pa. Ukona akwakoto abana. No ane se udu suru ho no ma Nanado mena asie nie na de tim ho na nanie pia me se soro abofo to nyum de bi se hallelujah was ro MPP was ro me se Nanado was ro ye was no was ro
me say to abanama nanado na free education no nso mba nkobi na onuanu nkobi me say to abanama nanado na umanu ko university a wa mom loan na unya guarantee bia na unya ne o national card asa uduwa partner dem ubeko university na awie na mampani we umpe mampani be mbiem na ope me say so rabofo to nyum de bi se me say ne omu yi na omu da first no meni ajisa ni je bia hyema koma ma me ana menim say definitely nanado ne MPP de ballot paper no so de number 1 nkani be ka cho say kome ka ke deka Nananie was near, yeah, 4 more. Nana was so, yeah, Nana. Mrs. Rabba for tone, Jum dead, be said. Hallelujah was row. Send a munim na fancy 11, me, I mean, time by life, basa. Send a moon, say my life, not to say. When you are diablo so, eh. Nsa video we should be a share ne yembo nyuma pana na nadra no yemmo nyuma pana ma amanfo nyina nte me se kwan no edaso ye na de ka nam so a ekotin se na nadra start no ye man 4 years no to aso no hihye bibia pepepe na mo mbeba be fa no mo so munya botre na mo fa ka ne mfa so no man dey minim say na nanado chi show man yi na ka o man Ghana pa nso atumi ato be 4 days kani andum da kani agina na so say Cristiano Ronaldo ofise ye easy so rabo to nyum de bi say hallelujah was roho MPP was roho Mese was roho nanado was roho ukoto abana me udu a men hwe bia ne other first no number 1 nkani be ka chose ekome aigbeni si de ka udu on mana de tim nana me de menasi ni o ye nana mese nanado so oton man Ghana mpo a obeches kanu mo bia benyane de pepepe na de kura obia nyane de wa wanya kane free ubenya nso free enti o man ne de nana chese o mutum se ye bona na to se o mbedi mampani nti the spirit no o de bedi mampani no wo that spirit no enya ba akuno enya papa ba akuno on the celebrity president any oboa na mesi de bia meka open this chi afiaso asnega create me ehun se adwen sakra wo wiase ehun se na nado nyuma no oye na ye nyuma pa ama afiaso asnega timi asesa na adwen e de aba MPP a how come say unsu ntimi mba menu amemo wani we forms bia ni wa ya fele na nado nyuma pa na oye no bra se ne ye bon de wuro na so pe boa ne ye mo de wuro ebe boa me nso ebe boa wo but for more for nana to do more nana deserve more than 4 years se me aka me ko anke yen nti se Ghana Mugabe ye man ntina o man so sana the way o si drive your mind and kasa na ye fair nana champion nana we ye champion me say open nana do pen otimi shabo say me ba me the one district one factory baba aya no krenso oba ye wandi nwamo wo de we hu hwe kura say a confuse factory or free education edem pa chese de aya me fa kura ni say nana akabari sta me wose menta na mum nyuma pa wa ye nti misi denda
sɛnea metumi tu kwan sesei nyame ado metumi tu kwan ɛkɔ nkurase kɔ amanfo afiefiem ɛne ɔmo kɔ kasa wan mekyerɛkyerɛ ɔmo onyuma pa wayɛ no mɛkɔ so ayɛ ne saa sɛnea wamanda ohia ne bi bɛtumi awie secondary school na nado sɛnea sikani ba ɛbɛwie no ɛnam so ma hia ne bi nso bɛtumi awie dia na na asedan kan din na na asedan kan Nyankopɔn tun kwanem yɛfunu a wo no krampo Nyankopɔn hyira saa yɛfunu no ne Nyankopɔn so hyia ma Rebecca nso no ma wadwen na Nyankopɔn so hyira kyema wontumi ne ablonye ne Kennedy mu ɔmo no mo gina kyira last defenders wontumi fa ball ne nsan ɔmo da enkankan ne me master chama wontumi apa time